jawaabta saxan commentiga kusoo qora fadlan. I forgot my phone on the train. Mia mise I forgot my phone in the train. Assalaamu calaykum dhammaan asxaabta meel walba dunida ka joogtaan, waa idin salaamay. Kusoo dhawaada channelkayga. Waxaan soo gudbiyaa cashiro luqadda Ingiriiska lagu barto. Casharkan maanta wuxuu ku saabsan yahay salaanta, sheekaysi gaaban iyo hawada. Greetings and compliments. Salaanta iyo amaanta. Good morning. Good morning. Subax wanaagsan. Good evening. Good evening. Galab wanaagsan. Good afternoon. Good afternoon. Galab wanaagsan. Good night. Good night. Habeen wanaagsan. Good bye. Good bye. Nabadgelyo. How do you do? Sidee tahay? How is your father? How is your father? Aabaha sidee yahay ama sidoo yahay? He is fine and yours? He is fine and yours? Waa ladan yahay aabahane? He is fine too. He is fine too. Asna waa ladan yahay. Are you well? Are you well? Maroon tahay? How do you feel? How do you feel? Sidee tahay ama sidee dareemaysaa? Very well, thank you. Very well, thank you. Aad baan u fiicanahay. Mahadsanid. How is your family? How is your family? Reerka ma fiican yihiin ama reerka see yihiin? They are all fine. They are all fine. Dhammaantood way fiican yihiin. How is your wife? How is your wife? Xaaskaagu say tahay? Next waxaan u gudbaynaa casharka xigo. Sheekaysi gaaban. What is your name? What is your name? Magacaa. Whose house is this? Whose house is this? Gurigan yaa leh? It is my mother's. It is my mother's. Hooyaday ayaa leh. Who is Ahmed? Who is Ahmed? Ahmed waa kee? He is that little boy. He is that little boy. Waa wiilkaas yar. Who is there? Who is there? Yaa halkaas joogo? Where does he live? Where does he live? Xagee buu ku nool yahay? He lives in Nigeria. He lives in Nigeria. Wuxuu ku nool yahay Nigeria. How old is he? How old is he? Waa imisa jir ama meeqa sano ayuu jiraa? He is 18 years old. He is 18 years old. Waa 18 jir. Is he a doctor? Is he a doctor? Ma doctor ba? No, he is not. No, he is not. Maya ma aha.
He is a school boy. He is a school boy. Waa dugsiley. What is he doing now? What is he doing now? Muxuu hadda sameynayaa? He is tailing a shirt. He is tailing a shirt. Shati ayuu tolayaa. He sometimes does this work. He sometimes does this work. Marmar buu shaqadaas qabtaa. Do you sing? Do you sing? Ma heesta. Casharkeena saddexaad. Hawada, about the weather. Rain, rain, roob. A heavy rain, a heavy rain. Roob badan. It is raining heavily. It is raining heavily. Aad buu u da'ayaa. I can't go outside for it is raining. I can't go outside for it is raining. Banaanka uma bixi karo maxaa yeelay roob baa da'aya. How is the weather today? How is the weather today? Hawada maanta sidee bay tahay? It is a bad weather. It is a bad weather. Waa hawo xun. It is a good weather. It is a good weather. Waa hawo fiican. It is a dusty weather. It is a dusty weather. Waa hawo boor badan. It is a hot weather. It is a hot weather. Waa hawo kulul. Has it stopped raining? Has it stopped raining? Roobka ma istaagay? No, it is still raining. No, it is still raining. Maya, weli roobku wuu da'ayaa. I hate summer rains. I hate summer rains. Xilliga kuleelaha roobka da'o waa necbanahay. It is always hot in summer. It is always hot in summer. Kuleelaha mar walba kuleel zaid ayaa jiro. Winter, jilaal ama qaboowe. How many days are there in a week? How many days are there in a week? Isbuuci meeqa maalmood ayay ka kooban tahay? There are 7 days in a week. There are 7 days in a week. Isbuuci waa 7 maalmood. How many weeks are there in a month? How many weeks are there in a month? Bishi meeqa isbuuc ayay ka kooban tahay? Amba bishi waa meeqa isbuuc? There are 4 weeks in a month. There are 4 weeks in a month. Bishu waa 4 isbuuc. How many months are there in a year? How many months are there in a year? Sanadkii waa imise bilood? There are 12 months in a year. There are 12 months in a year. Sanadkii waa 12 bilood. What
is today? What is today? Maanta waa maalintee? It is Monday. It is Monday. Waa isniin. What is tomorrow? What is tomorrow? Beri waa maalintee? It is Tuesday. It is Tuesday. Waa Talaado. What month is it? What month is it? Bishani waa bishee. Casharkan maanta intaas ayuu ka egyahay. Waxaan rajeynayaa inaa wax badan ka faa'iideen. Waxaa inoo balan casharka xigo. English haddaa rabto inaad si sahlan ku barato, like, share, subscribe ha iloowin. Waxaana commentiga soo qortaan cashar nooca idin soo gudbiyaa. Wa calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu.